الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga katautay mangmuran na muhaa ka Islam, aun dain ha mga katautay mangmuran na to babae, sibuk datay manghud na to lahasya na to atawakan kabagayan na to babae, magpangasong mahi in kamatauran makasuod palaong sinarka tumpukan dain ha mga kababaihan. Narihay ni patut hambuk salihah mu'minah, patut hambuk babae nagmamabuwa pa Allah Ta'ala naghihinang marayaw in sugay niya ingatun bang unuin sabab mayta in kamatauran babae nakasud palom sinarka supaya mayta supaya kahalian niya kalayuan niya bang saupa main hinang yaun amuyaun in sabab amuin makasud in kamatauran babae palom sinapinarka jahannam. Sabab nasabut hadis din Rasul sallallahu alaihi wasallam dain kan Imran ibn Husain riwayat Imam Bukhari ibn Imam Muslim law niya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara, kita kulong min surga in halawang niya in kamatauran sin nakamutang nakasud palawang niya dain ha mga fuqara miskin pa rin ha miskin in tanda nin mga silay ni paunahon pasuron palawang sin surga 500 tahun muna rin ha mga sila dayahan paunahon silay ni in mga fuqara palawang sin surga 500 tahun. Amoy ni syahidin sumuno wattala'tu fin nar, amoy ni in point sinasihat na to maniok tiyo ini iban long na kita ku in halong sinarka in kamatauran nakasud palaw niya para'aytu akthara ahlihan nisa, kita ku in kamatauran nakasud palaw sinarka tumpukan sing kababaihan. La ilaha illallah. Diha ini mauning pangasuhuring katuktan mayta tay manghud na to babae nakasud atawakan mahi tumpukan si babae mataud halong sila pinarka jahannam. Iyari in jawab niya law si Rasul sallallahu alaihi wasallam naasubo siya hadith din kan Ibn Abbas riwayat Imam Bukhari qalu bima ya Rasulullah naasubo siya law na ya Rasulullah pagka mataud halaw sin apinarka jahannam in babae mahilaw na mataud ya Rasulullah kung magkufur sila pa Allah Ta'ala law sin Rasulullah bikufrihin sabab sin magkufur sila law sin ambog sahabat unulong niya sabab sin magkufur sila pa Allah Ta'ala dungo kain jawab sin Rasulullah amoy inin jawab in sabab bang mayta qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, sabab lang na magmahukaw sila ini ipagmahukaw nila in kamanahan nila ikaisa hikamarwa wa yakfurna al-ihsan iban ipagmahukaw nila in pagmarayaw kanila sing kamanahan nila. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullah, law si Rasulullah bang kau nagmarayaw kanila ini hambuk din kanila katihabaan sin tahun na zaman malugay thumma ra'at minka shay'an ampaong kita nila kay muhambuok sa japarkala di nila kasulutan di nila kabayaan qalat in iyanun nila ma ra'aytu minka khayran qat wala aku bakas na kita kaymo in iyanun nila wala aku bakas na kita kaymo karayawan misan hambuok at misan dakuan hangtingi at diningkatan at itong karayawan mapapas in inirin ang mga sabab angkan imbawa imataw halam sa pinarka jahannam angkan jaga kau yakaw babae tagabana parayawin pagdamu habanang parayawin pagkabtang mo sumdila
sabab manjarian kasur mo kalau si api neraka jahannam, na'udzubillah. Hambuk hadis riwayat Imam Bukhari demikian hadis din kan Abi Sa'id al-Khudri. Law niya ambuk adlaw gimuin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayang Idul Fitr atau kan Adha. Doon mayan nagkhutbahin Rasulullah imiyan siya, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahlinna. Oh kamu mga bangsa babae, magsadak ka kamu. Sabab in ka matauran dahin kanyo kita kulong na rin na api neraka jahannam, makasud sila. Faqulna, timindugin mga babae. Hambuk riwayat, timindugin hambuk babae. Wa bima ya Rasulullah, may taklong na ya Rasulullah, mataon makasud ka mo kulong sa api neraka jahannam. Qala lawsin Rasulullah, tukthirna al-la'an. Sabab mataurin panukna niyo. Tiyok-tiyok sadya makahinang kaanakan, makapagbaglay, atau akan makahinang dosa siwi-siwi, magtuy suknaan, mahipusin sukna. In anak, suknaan, hinang nganan mga ngan binatang, astagfirullah. Di matub hambuk muslim in suknaan niya, in anak niya binatang. Subay halian. Dahil na sabab yan, amuyan tuwi in sabab, bang may taing kamatauran babae makasud sila ini palam sa api neraka jahannam na dihay ni suwayat kung halian sing kita niyo mga kiulungan sing Allah Ta'ala. Misan bihat tumukon sadya mga babae, suwayri sa bumaliin mga sila kausuhan, sumakawa labi-labi na yung kababaihan, sabab in babae di makapaglingkod-lingkod iban sa mga taiban niya, tawakan kabakayan niya, malunok indila niya mamisara, malunok indila niya maluhay luwabtik indila niya, habukon karidaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatilibon kita niyo rin hamanga ini sifat bihatun amuin marayaw magdahaban na nila. Dahil na sabab yan naman kita niyo itong pelayo sa Allah ta'ala, niharihala sa Allah ta'ala yung kababaihan sa muslimin, iban amuin malappas din ha api neraka jahannam. Aqulu ma tasma'un wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.